Bamboo Industry bangso Atur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri be rong dongkam mukam west karbiang long klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikha Atur Bamboo Industry along Kardong bini prime time berta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikha berta angton pen Nijangkar benglong lakha ke thom chin thong MSC constituency ke parlo Mukindur LP school along lo than bang pinki khataniara chiklo lo than thesi sarkar pen kipia bainong chu en bom Pinki khataniara po nripen khataniar apram hamren krong throk malom si do bonsita me alang li Guwahati rong sopi damjui pen hadaksi kido ke thak name pathir si achora ruk do et pen nona sopi pinki khataniara bang kar benglong along rialong than bang aborengang hoi kachpalong je phan hamren soelia sorbu che krong si Kedam tang aru ni phai krepli surihini rengkoi rahiniar ni Mukindur LP school along borengang hoi chipalong pen asai ke claim ke chengja phan bangli Bontahala sorni pen damjui pen nona pora bangke loke thanji kalisi Mukindur LP school SMC atuma phan aphar lotame chojordelo athege SMC pen ta batai lam hoi PC chiklo jon khia bainong pipedera jo puthot SMC long wangsi dia chohang pen lo than pame popu Chichaksi puthot SMC atum tame diasi abainong ki pije phat vidak chipidon si pelong lapena pithu wangwe pinason chiplang tang lopusi Mukindur SMC than bang lapen hadakido chirok tora datu ningje pon শ্রীমতী পিঙ্কি খাতুনিয়ার জয়েন কৰিছিল কিন্তু জয়েন কৰাৰ পৰা তেখেতে বিদ্যালয়লৈ অহা নাই আহিছিল জুন মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখ এই দুদিন আহিছিলে আহি পেলাই আকৌ নাহিলে নহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগষ্ট মাহত লাষ্ট সপ্তাহত আমাৰ মেনেজিং কমিটি হৈ বহি যে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে যে এবাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰক এবাৰ কাৰণে মোক মাফ কৰক যে দৰমহাটো মোক দিবলৈ আপোনালোকে সহি কৰিব লাগিব এই বুলি ক'লে তাৰ পিছত আমি মেনেজিং কমিটি আলোচনা বহি লৈ কি কৰা যায় বুলি লাষ্টত সিদ্ধান্ত ললো যে প্ৰথমবাৰৰ ৰিপৰ্টটো আমি তেতিয়ালে খুলি দিওঁ দৰমহাটো পাওক বুলি তাৰ পিছত সহি কৰিলো আমাৰ SMC কমিটিয়ে সহি কৰিলো দৰমহা পালে নে নাই জানো কিন্তু আমি ৰিপৰ্টটো দিলো সহি কৰিলো দৰমহা দিবলৈ তাৰ পাছৰ পৰাটো আহা নাই Thanbang pinki khateniara bang logochar lia somara kailong ki jui mati akai kapan hongji asaya na thusi dambo mason ateke higher authority penchenglok BMC BPEO CRC atuma bang aphong inquiry bang det pen non puanta thangnat ki chunpon heglong lepusi hadagarat la pen headmaster bang than pachimlo tangte labang so aphong inquiry alo report kodaksi kebar chor lokuta hadak chirok togara datu nang huprong hadak school nangajon ke klion pli por dulu dulu la se long anda bang ve la se school sumar jo theklong lo nang le tumta sung pik lo lo charli kai tar son se nang man lo okay no se ko son ma tum kama thaji antela kene school la kene tung ye chini ni ma inspector ke chini ni mal hai inspector ta wang lo bata hin thom wang alu la da nanta anke ko son dong kap son ni lo ne anta mala inspector tum BPO tum ta wang lo ke sala ap bai do tum ko pini ta wang pik lo kai ta da inquiry tum wang lo son no ne lo tum ta son no bang a ching wai lo ne hai Quality education ke aphi piglang non la puson si cheplang bom polote kiche so phan than bang asai ki pi ke quality education ki pi ji aphan ke mangmunanta hemanu puano Chinthong hawar chot kali non la puson kim sumara chuma phan loke than the alam ki ke klang ke jase met pet alam ke thoi ke do akeche ki be so phan lo than bang appointment rongar lo school along pipo anke latum ke do ke thaka sik sak pen inglong pu pathesi do thek the pu pen penanga na tum lo than dam de da titi
la pen penanga na tum ke joining dam pen ki thot transfer che pon bet kapison dupik la kya hokalam binolo Karbi Anglong Autonomous Council ang hoy kachari tum pen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council Education yem Richard Tokbi la pen ke local emisi tum chelangdun pami me bang ke banga khai phan RD ki pidun rong pulote Ladakh Hello ke chok cheke lapenan parta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangtame keche ke betuma phan lo than banga worenga hoi pipon pe pen methanga khai hijan mate inglonga khai hijan worenga war sai pipon kwa sonte pusika do kawe Karbi Anglong ratame aning hangrinti atheke Karbi Anglong ke nadne pen ke bang keche ke beso phan khali la Tuliram la pen ke CMEM la non abiyit kru afan ni tunga choneri nga to bang ke school a teacher to bhana bang ke nang pasik saksi nang porong school o somala bang luka charli ke thana phana bang pa messenger bidi bang galang li sar phase daito pusik choneri lo alangli fansi wangtu nai puma amade kaparga gali la ke jinita la so baido khatunia phan ke nak to na lo ka phrelang to no tamane hala phane lang petang sata ini to mang ke la so wang vele po puse cuma thalo News Report Karbi Anglong Live Aningkan wanga son thak si pining aningkan le thota Karbi Anglong arlo prek jama de melong ingdeng trok sike brapli Republic Day me senpen ketalon pon La son si Karbi Anglong hempi dipurong supialong kedo Golf Boys Higher Secondary School playground along District Administration atung pen chapatir piponsi ingdeng trok sike brapli me senpen Republic Day talon pon Bang solong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangpen na joksi det pialama intur ponlo Lason si Bokajana hawaralong tame Bokajan Subdivisional Officer atum chapatir piponsi Troksike brapli apong India Republic Day Bokajan Sports Association kapatwa klamalong mesen ing samjin pensi pachun ponlo Bokajan SDO Civil Anup Kumar Brahma lapen SDPO John Das cherabdun si karlitanga tumaphan chikimu ponlo adun tu det pialama SDO Civil Anup Kumar Brahma ACS arideng pensi ingthur ponsi jumisen alam than ponlo News Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong DCSA hemben hukum kipya tengsi pini hamran rong supi rongbong rohang pathuak lamalong aliracham kipipen Republic Day katalonun ason thotsi ongdung asai ka masa heman parta methang hemalong dedalama aphan man PC pangjardun rinti Hamran West Karbi Anglong District hempialong aningkan wanga son thotsi mesening samdin pen ingdeng trok sike brapli Republic Day talondun ada por phai trok rachitem pen det longri kaching honalun ke rot par jusi abang putin tame amethanga hemalong por phai trok sia por dedalama pangjardun rinti anparta Karbi Anglong Autonomous Council ka parlo sai kam thomke asai hemalong sitame dedalama pangjardun Halapu prek jamasai kama asai hemalong anparta lokacharli asai hemalong ta ingdeng trok sike brapli Republic Day katalondun Hamran Cultural Center asai hemalong Republic Day katalon asonsi Hamran DFO alam toipen Hamran Public Garden along ingnam rai kom sai khetum pen stame dedalama pangjardun pen khailongri kijok wanarni ketheya puthak chethan chimum ponsi talondun La Sophie Ongdung School lokacharli kimsumar kethegiding sarphi sarphu aklimang phar arat chejeng pen rongbong ronghang pathuak lamalong palidamsi aliralon pidut Halapu Western Range dogmukatum amethanga sai hemalong ningarong alun pen ingdeng trok sike brapli India Republic Day katalondun ada por phai narkeba por malong pen Western Range dogmukalong ACF Rajen Rongpia hin pen patirpi ponsi ingdeng trok sike brapli Republic Day katalon pon ada por phai narkeba por along pen ACF Rajen Rongpia hin pen det pialama intur ponsi Republic Day katalon pon nangkok aputhak thanpaklar pon Bangso Republic Day katalon pon along Western Range dogmuka ke parlo Bokalia bit Fuluni bit Hauraghat bit Parokha bit Sildharampur bit Samilangso bit office atum anta chetong busi ingdeng trok sike brapli Republic Day katalon amen pen ason ke patu ka chepate pen ningarong chipipon Hamran pen Daniel hi dogmuka pen Samsung ingti Karbi Anglong Live
kedam tangar koi ni phaing koi raphor ni koi lamati pen kahilo kilometer phokep susing long kabidon nisa nang long la pen lang parpan pu ingnam thepia long kanghua thengpi resak poma bonsum hai hoi ador ke do thengpi ongdung north eastern silonijan forest range dolamara forest range la pen dongmukak forest range la long thomai namrai kom sai khiabi dung atum chelang pet pen joy pen birta kelong ateng kirika kuruk pasigwada joini kanghua thengpi ke plak tanga bui angsom pardun ron pen kanghua thengpi kene pon thulong Karbi Anglong along anong ka chithang nai hakko ko pen arnam kapin chonga thengpi thengprang ke ong nai adim pulote pui hinanat kabidon langpar pan lapen nisa nanglong along hello bang soing namalong ajara thengpi ta ingwai kroi anpin bonta nona bangke thengpi ke do dimanta non ke kachong hwatum ke ong ajoini nona phi ong nangjum bom tanglo thengpi ajonar lonta methangkar benglong ai namalong ador ke do athek bi ar nibang kar benglong along akilir seng alira cham ke lang mea bolon asin nangvir bom tanglo resak bonsam poma athek bi kirot ke jor ka chonghu ington pon pe pinla long thoma ingnam raikom sai khiatum abitung ranger chingbai rong hang lapen ari sang hotum chelang pet pen kirika khuruk ahutsi laso thengpi nepon long kidona thengpi sulinijan forest range mate methanga sai malong an ban etsi sis pidalo bonda kachong hotuma phan non ponta inura phanta nep ingnang pon long lela lapen non hilo ke chengsia phonglo lapuan ka hilo a ingna malong kinep dam long ke khadaga ingnam ke thepik chelang pet pen kinep dam long ke pusi silonijan forest range in charge ECF pronap terona hin pen phirang ke thing noklar dak pen nang thandun lason nilitum ka kiri ka koru ka sai gut bangke lason Timar smuggler pustame nilitum chitong ilong le athe alang litum ta information do nilitum ke dam hoitu abirda long lokong alang litum chepatu et chesarai at begini approximate ladak nilitum 70 piece back already nang le iglo itu yang pilo sir ladak chap do bugi puma do telang nilitum kewan ilang athing pilo kosan do lang mahala dak spot along ka haladak dimbang nilipachini iglo interior ping lapen communication la use pustame adak bangge lason mission communication la dim gali lasin nilitum anisi petroling da mot ke theglong kewan eta gisman highway do igla asila so ke theglong an bangge nilitum recovery pan body bom koilamati ben samsoning ti karbiang long life Tande pini prime time berta bangke lapan se kangton iglo to mit hak me kardom